Ndibulisa egameni linamandla, ndibulisa egameni liphilileyo, ndibulisa egameni lona lodwa esilinikiwe. Kwathiwa uma silibiza lona eligama, amadolo wonke ayagoba. Ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu, ndibulisa egameni linamandla, ndibulisa egameni liphethe impendulo, ndibulisa egameni elifohlayo, ndibulisa egameni eliphula imivalo, ndibulisa egameni elidilizayo, ndibulisa egameni elinamandla, igama likaYesu Kristu waseNazaretha. Lithi izwi lenkosi, noma ngaba yintoni emile, uma silibiza eligama, amadolo wonke ayagoba. Uba khona ngafuna ukugoba emini namhlanje, maweve izwi likaThixo, maweve izwi elinamandla, maleve izwi eliviwa bubumnyama bubaleke. Ndiyalithumela eligama emini namhlanje kwimibuso yonke emisiwe kule ndawo, kuma-altar wonke amisiwe kule ndawo. Ndithumela igama likaYesu, limnandi liyaphila, lingcwele ligcwele amandla, liyadiliza liyaphula, liyafosa liqhephula amadwala. Lilo lodwa linamandla, ebengangathi akhona amagama namandla, kodwa ingoba thina esinikwa igama asikwazanga ukulibiza with authority and understanding. Yoba uma silibize ligama, ayikho into ema endleleni kaNkulunkulu, ayikho into ema endleleni yethu njengabantwana bakaNkulunkulu abagqotyiweyo, babekwa kulomhlaba njengababusi ababusayo, ababopha izinto zibotshwe ezulwini, abakhulula izinto zikhululwe ezulwini. Uma singazi akhonto ekhululwayo, uma singazi akhonto ebotshwayo, kodwa uma sibopha kuyabotshwa ezulwini. Izulu lilinda thina libe in agreement lento esiyenzayo, kodwa uma siyenza with understanding and authority. Nasemini namhlanje ndiyafuna ukumemezela, ndiyafuna ukutsho ukuthi nali eligama likaYesu. Ndiyafuna ukutsho kwizigodlo zobumnyama ezimisiwe namhlanje, uba sizogada izwi likaNkulunkulu ngegama likaYesu. Nelime emhlabeni owamkela imbewu elilizwi likaThixo, ndiyalibiza eligama, mayabashala ukayasiya, mandaraboboshekheye, uyakasiya, uya, mandaraboboshekheye. Oh, hallelujah. Mhlaba wasePhola Park, yiva izwi likaJehova, ngoba linamandla liyaphila lingcwele. Respond to the word of the Lord. Submit and surrender to the will and the purpose of God. In the mighty name of Jesus, we saturate the atmosphere with the presence of God, the environment and all. Mayibe sesimeni sokwamkela izwi likaJehova ngegama likaYesu. Lendawo yonke mayive izwi elinamandla, akunamibuso, akunamimoya ezokwasukuma izontshontshwe emini, ewe ithunyelwe, ewe iyalelwe, kodwa inamandla. I am standing in power, I am standing in authority. Ayikho nanye into emelana nezwi likaNkulunkulu namhlanje mina ngegama likaYesu.
Kristu waseNazaretha, ndithumelizwe elinamandla kulomhlaba wasepholapakhe obamba abantwana bakaThixo ngegama likaYesu. Lingekawizwi, hlanza abantwana bakaThixo, mhlaba wasepholapakhe, hlanza abantwana bakaNkulunkulu, lize kubo izwi, lizodala izwi, lizokwenza into engekho ibe khona, kodwa bahlanze kuqala. Asizuthetha nabo babumethe ngegama likaYesu. Mhlabandini wasepholapakhe, hlanza abantwana bakaThixo ngegama likaYesu. Kunamadodana namadodakazi kulomhlaba wasepholapakhe agqutyiwe kwesisikhathi, kodwa babanjiwe, siyabakhulula ngegama likaYesu, ngegama likaYesu. Kunezintaba akekho ofana nawe. Uyinkosi yamakhosi, ngumbusi wababusi. Nkulunkulu onamandla emhlabeni nasemazulwini, akekho njengawe. Baba wethu onamandla, sizibonile zonke izinto, kodwa simbonanga uThixo ofana nawe. Nkulunkulu onamandla, siyathoba phambi kwakho ekuseni. Baba wethu onamandla, ubukhosi bakho Thixo nokubusa kwakho mabubonakale kule ndawo. Nkulunkulu onamandla, sibonakalise Thixo wethu othandekayo. Thatha indawo Nkulunkulu onamandla, yongama le ndawo yeyakho. Baba wethu onamandla, Moya Engcwele sikomele, siyakudinga. Ngaphandle kwakho singenze lutho Nkulunkulu onamandla. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, Baba wethu onamandla, enhlizweni yethu, Baba wethu onamandla, sithi phakamisa ingcinga zethu. Moya Engcwele sikhumbule izenzo zakho, sizishumayele Nkulunkulu onamandla. Sithi le yamini wehla ngayo mayikiphindwe nathi siyibone Nkulunkulu onamandla, ukuze sive amandla wakho kwanokwenza kwakho Thixo wethu onamandla. Yehla kuqela isaqhwithi, uzalisa indawo Nkulunkulu onamandla, sikubone ukwenza kwakho, sikubone ukufezekiswa kwezibhalo, sikubone ukuvuswa kwezinto ezifileyo, sikubone ukuvuswa kwethemba Nkulunkulu wethu onamandla wonke. Baba wethu othandekayo Nkulunkulu onamandla, inhliziyo yethu yathoba kuwe, phakamisa igama lakho elingcwele. Baba wethu onamandla, yonke Thixo into engatyalanga nguwe mini ndiyayisiphula ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu onamandla, ngegama likaJesu, busa Nkosi engcwele kule ndawo. Busa Nkosi onamandla, busa Thixo ophilayo, busa Moya onamandla, busa Nkulunkulu wethu onamandla, busa Baba wethu onamandla. Consuming fire, fill this place, oh God, in this afternoon. Your awesome presence, come and take control, for this is your holy ground, for this is your holy ground. Consuming fire, consuming fire, consuming fire, consuming fire. Come and take control. Your awesome presence, fill this place, for this is your holy ground, for this is your holy ground. Oh, thank you, Spirit of the living God. We honor you, Lord. We honor you, Father. We honor you, King of Kings. We honor you, Ancient of Days. We honor you, our God Almighty. We honor you, our King of Glory. We honor you, the great I am. We honor
honor you, the soon coming King. We honor you, Father, for there is none like you. We honor you, God, for honor and glory belongs to you alone. Bawo wethu namandla Nkosi ngcwele, Father siyaxolisa ngoba kuye kwathonyelwa abanye uNkulunkulu khona, kodwa namhlanje sithobela wena wedwa. Namhlanje sithi wena wedwa uphakeme. Namhlanje sithi wena wedwa ingcwele. Sithi wena wedwa namandla. Wena wedwa Nkosi bungobakho. Wena wedwa nguwe Nkosi busayo. Amandla nobungcwele bungobakho. Bawo wethu namandla. Sithi uphakeme. Sithi uyingcwele. Sithi uyaphila. Sithi ungefaniswe nalutho. Bawo wethu ngcwele. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ndiyabulisa bangcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ndibulisa utata umfundisi. Ndibulisa umama umfundisi. Ndibulisa leadership yonke. Ndibulisa ibandla lonke. Ndibulisa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ndinguntombi Tlhakudi. Ndingumntwana kaNkulunkulu. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, nami ndenzela inceba, nami ndenzela isimanga. Wayithanda impilo yami. Ngegama lenkosi yethu ayikho into engcono endibona ngathi ndayenza, kodwa ndibonga inceba engaka uba nami ndibizwe, ngoba ndiyindlalifa yezulu futhi ndiyiyo. Ingako imihla yonke uma ndiyicinga lento futhi ndifikelwa ukuqonda uba ndiyindlalifa yezulu, ndiye ndimcela uThixo with his enabling power uba ndenze ndihambise okwendlalifa, andenze ndiphilise okwendlalifa, andenze ndithethise okwendlalifa, ukuze yonke into ibe nokuqondelelana. Ngoba ngamanye amaxesha siyazinikezwa izinto, kodwa ngenxa yokungaqondi singakwazi ukuzisebenzisa. Sithi sesizibize ngazo ukuthi akungabikho into ebonakalayo neyenzekayo. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, kodwa kusenhlizweni yami namhlanje ukuthi uNkulunkulu esezulwini akasiyekise ukuthetha izinto ngemilomo kodwa singakwazi ukuzenza. Ngoba sibethakala nje, sibethakala ngoba sigude ekuthetheni kodwa sibancane kwenzeni. Kodwa ukuze izwi likaNkulunkulu libe namandla, liba namandla ebantwini abathi belikhuluma balenze. Uma ngaba uzazi ukuthi unamandla unikwe igunya, uma uthetha ngalo kodwa ungalisebenzisi, akukho kwenzekayo. Uma ngaba unikiwe amandla okuphakamisa abagulayo, noma ungazi kodwa umungenzi, angeke baphile. Kodwa uNkulunkulu akasisize silibandla lakhe sihlukane ne-lip service, ngoba siyazikhuluma izinto ezinamandla kodwa sibona ngoba kungenzeki ukuthi kanti kwenzekani, ingoba kuhlele endebeni zemilomo kuphela. Haleluya. Kodwa siyamthemba uNkulunkulu ophilayo, siyamthemba uNkulunkulu onamandla osithembisile uba ngeke silahle, angeke sishiye. Amen. Sizogijima ke bangcwele siyofunda kwincwadi yezenzo. Sofunda uchapter 1. Ndicela omnye asifundele uverse 8. Ndicela omnye asifundele uJohn 14 verse 26. Ndicela omnye asifundele 1 Thessalonians 5 verse 17. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Kodwa nizakwamkeliswa amandla, umoya ongcwele esifikile phezu kwenu, libe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. John 14 verse 26. Kepha umduduzi
umoya oyingcwele ubaba ayakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke anikhumbuze konke enginitshele khona. 1 Thessalonians 5:17. Ngicela ukuyifunda abangcwele, ngicela ukuyifunda. 1 Thessalonians 5:19. Do not quench, subdue or be unresponsive to the working and guidance of the Holy Spirit. Amen. Baba alizwi lakho eli lisikelele Thixo wethu namandla linguwe livela kuwe linamandla uNkulunkulu namandla liyadala okungekho kube khona Thixo wethu ongcwele ndiyathandaza sebenza ngalo uNkulunkulu wethu namandla namhlanje Thixo wethu ongcwele mini uNkulunkulu wethu namandla lokwenza umsebenzi bawo wethu namandla lithumele lona uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu ndimelana nemimoya yonke bawo wethu namandla uNkulunkulu emelene Thixo bawo wethu namandla nokuba sive senze izwi lakho bawo wethu othandekayo ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha sincede Thixo wethu namandla uNkulunkulu wethu othandekayo izwi lakho bawo wethu namandla silamkele uNkulunkulu wethu namandla silamkele sililonde siligcine uNkulunkulu wethu othandekayo bawo wethu namandla silenze egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndiyathandaza ke bangcwele bekuhleli enhlizweni yami ekseni ndisacinga nje ndithi izwi likaNkulunkulu linamandla njengoba sihlala lisitsho uba linamandla futhi alibuyeli emva lingawenzanga umsebenzi. Kodwa sometimes ufikele ukuzibuza ukuthi na njengoba ngoku sekunguJune kudala kushunyayelwa izwi likaNkulunkulu from January kodwa kube ngoJune kodwa ufumanisa ukuthi iziphumo iziphuma zibonakali kodwa izwi likaNkulunkulu uma liwa alibuyeli emva lingawenzanga umsebenzi. Amen. Kufike ukuthi izwi likaNkulunkulu liyimbewu uma liwa liwela emhlabeni kodwa umhlaba lo eliwela kuwo lifana nembewu uma ngaba umlimi eyotyala umhlaba eliwela kuwo iba ngumhlaba osetyenziwe. Ungafike ulilahlele imbewu emhlabeni osetyenziwe nasemhlabeni nje lo umhlaba lo angeke wenze into ngale mbewu kodwa lo umhlaba oselungelweni lokwamkela imbewu umhlwanyeli uyalihlwanyela noma ngaba kungabonakali kuphumando kodwa imbewu ifika ihlale emhlabeni ukuhlala kwayo kukhona into ezoyiveza emhlabeni so umhlaba lo uyasetyenzwa awuvele uwele imbewu automatically imbewu kufuneka iveze iveze lokhu okuyimbewu depending ukuthi izwi eliyimbewu lilizwi eliphethe ntoni. Uma ngaba ekhulula izwi lethemba iziqhamo zokholo ekushunyayeleni nokuwa kwembewu zizovela zimile ekuhambeni kuzobonakala abantu abamkela izwi lethemba kuvela izithelo zethemba. Uma lizwi elizokhulula abantu esonweni liwa uba lizoveza lento engekho kulomhlaba kodwa izwi umhlaba nawo abantu abalimayo bayayazi ukuthi akagqibeli nje ngokubona umhlaba oneliseke kodwa uhlala eyakuwo nezinto ade ayobuza uba ndingawusebenza kanjani umhlaba wami ukuze ube fertile, which means endlini yenkosi akubi neziphumo ezifanayo ngenxa yemihlaba engafani. Sizomangala izwi lishunyayelwa kubantu bonke kodwa sifumanisa ukuthi i-response ayifani. Eminye imihlaba nangoku ekseni ilungisekile uma imbewu iwa izofikiwe emhlabeni umhlaba uyifumbathe uyireceive
ukuya kwiveki ezayo kubonakala imiphumela yesu yanamhlanje. Kodwa abanye uma babuya kunjalo ngoba imbewu iwele emhlabeni zafika intaka zayidobha. Ngoba umhlaba ubungekho selungelweni lokuthi imbewu uyamkele. Umhlaba uyalungiswa nawo unezinto zakhona eziwenza ukuthi umhlaba ube fertile, which is inhliziyo eyamkela izwi elibuya kuNkulunkulu. Uyindoda na uba aqamba amanga ngezwi lakhe, athi yena lidala okungekho kube khona, athi yena liyahlaba liyahlula, athi yena limilisa izinto ezingekho zibe khona. Uma sibona oko kungenzeki, ingabe uNkulunkulu wethu ungumqambi manga na? Inkinga yimihlaba engafani. Abantu ke basemhlabeni uma lento ndiyenza practical, uma etyala okokoko umhlaba ungavelisi imbewu, uye akhathazeke afune abuze kulabo balimi abakhulu rekudala belima ukuthi kanti nina nenza kanjani ukuthi manitshala uma sizobheka sifumanise ukuthi umhlaba wethu awuvelisi izithelo neziqhamo ezifanayo. Uma ngabasiza endlini yenkosi singazilungisi inhliziyo zethu, sinikeza uSathane igunya lokuthi azodobha imbewu elilizwi likaNkulunkulu. No wonder ibandla lingamuvi lime endaweni enye, kodwa amazwi anamandla ayashunyayelwa imihla ngamalanga. Kwabanye phakathi kwabo bayabonakala, baya-advance, bayalive izwi lenkosi. Ababuzi kwabo ukuthi kanti nina nenzenjani? Yingoba umhlaba uyanakekelwa ulungiswe. Uma ngaba ufike emhlabeni olinywayo, kuye kube mhlambi ubiyelwe ngasamthing lo uzotyala imbewu. Uma ungafika ulahlela imbewu kulo olungisiwe, uthatha imbewu ulahlele kulo. Uma ubuya kusasa awuzuyibona imbewu kulo umhlaba. Uma ubheka ngapha ayikho imbewu. Kuyo yomibili lemhlaba akubonakala into. Umehluko ulo olungisiwe uyithathile imbewu. Lo ongalungiswanga nakhona kubonakala into, kodwa imbewu ithathiwe zinyoni ziyoyidla. Now sizomangala ukuthi kanti simelene endaweni enye, silifunda kangaka izwi, in fact liyashunyayelwa every day. Kodwa simangele sime nomhlola wokuthi hayi Jesu yaze yahamba iminyaka nesikhathi siyabona iclock yona yatsho ukuthi sekungenzeka noma yini. Hayi kodwa ibandla limile endaweni enye akubonakala into. Inkinga ulomhlaba. Ndiyathandaza emini ngegama lika Yesu ukuthi masikhathazeke ngembewu kuba kanti iphelelaphi. Iyawa yona inamandla. Izwi likaNkulunkulu liyadala. Lento esingenayo linalo yona. Lento esiyidingayo izwi lenkosi linayo. Ende kwamele sizibuze ukuthi uma ngaba lingasebenzi kanti lisebenza kwabenze njani. Lo mhlaba lo uyanakekelwa. Lo mhlaba lo asoze wamkela. Ungaebona namhlanje ndingeza ngiphethe imbewu enamandla bandicebisa ukuthi uyabona lena uyoba nesivuno sonyaka wonke. Akuthi ukuthi bandibekhelesi ndihambe ndilahlela imbewu. Asoze kubonakala lento. Ndizawubuya futhi kusasa ndingatholi into ndimane ndiyokroba ukuthi kodwa imbewu yawa kanti iphi. Lo mhlaba lo ubungalungelanga kwamkela imbewu. Imbewu ithathiwe. Bandla likaKristu, let us be intentional about our salvation. Masiyeke ukuba careless kangaka. Kodwa sizimisela ukwenza izinto ezinkulu ngoba zikhona ezwini likaNkulunkulu. Kodwa inkinga umhlaba. Uyabona namhlanje
manje uma ingaphuzwa lento kungakhona imihlaba eyamkelayo eminye iphinde iqhubeke ibuye unyaka wonke kokufana. Umhlaba uyimbewu iwile namandla kodwa umhlaba wayikhahlelela le. Safika inyoni isitha yabona uthi la emalangeni futhi akanankinga usathane nokushunyayelwa kwalo. Liyawa lona ngoba ngeke alivimbe. Livela kuNkulunkulu ongumnini amandla wonke. Kodwa ufika gadi imihlaba ukuthi lo ndiyawazi izawuba yona imbewu kodwa siyezi inyoni zami sizoyidobha ngokuzibaleke nayo. Uba ngabe imihlaba ibilungile uyabona ngoku ngeke sisahlangane. Ngeba ngoku sifika Sunday sihlokhe siqale siye emithonjeni kanti phola phaki kwathiwa nizokwenzani kwathiwa nizohlala every Sunday ebandleni imithombo yomile. Unyaka wesihlanu lo nisenithi ni-celebrate nibe nibheke nezithelo nize nithi nimane nivuyela ibuilding ukuthi mile nibheke imithombo. Uma nimile nibukele uyayigqiba ngegama lenkosi. Kodwa emini ndiyathandaza kuye kwahlala enhlizweni yami ukuthi lo mhlaba lo mawusetyenzwe. Lo mhlaba lo rejectiswe elinamandla ngoba ungasetyenzwanga. Ngegama lika Yesu ngiyawufertilize in the name of Jesus. Bandla sephola phakhe masibe intentional. Omnye nomnye athi kufika kuka December kuzobe kubonakala imbewu imilile. Isimanga salomhlaba awuveli izithelo uve kuthiwa omnye umhlaba wakho uyavuma ubutyala amazambane ukuthi uhlanzele ngaphandle la mhlaba usetyenziwe lo waya. Emakhaya ufika abantwana bejolokile bethuthisa imigquba kuthiwa mani nothela because sizolima. They understand very well ukuthi imbewu ikhona kodwa hey kubalulekile ukusebenza umhlaba. Kodwa ndiyamelana nalo moya masibeni nekhwele uthe umama wachitha igazi esiphambanweni. Yingakho ngithi ungcwele wena Jehova. Igazi eli wayengalichithela uba kudlalwe kodwa wayelichithela ukuthi kuzolandwa mna nawe the sons and the daughters ukuthi la madodana namadodakazi aphakame enze intando kaNkulunkulu. Kodwa manje kuthathwa imbewu every day izothelwa emhlabeni iyahamba iminyaka kuziwa nembewu akubonakala isithelo. Kanti siyoqala nini? Siyowudla nini umhlaba? Sesifuna ukuvusa abafile, sesifuna ukubona ama-miracles and wonders. Sifuna ukudla umhlaba, sifuna ukuma sithethe nomhlaba sithi hey Pharaoh, release the sons and the daughters of the kingdom of God ngoba ulindile ukuthi bazomdumisa. Kodwa konke oko kuxhomekeke kuyithi masike sibe nenhliziyo elangazelela ukulibamba izwi likaNkulunkulu. Uyabona ababehlele ezonweni labakhulula ngoba linamandla. Ababebotshiwe nababotshiwe liyabakhulula. Nawe umndeni wakho elilizwi linamandla ukubalanda ngegama lika Yesu waseNazaretha. Ngiyathandaza mina lo mhlaba lo ingxaki kulo mhlaba kudala sizibuza ukuthi kwenzakalani saba semva kangaka kwenzakalani. Kodwa umhlaba wenziwa ukuthi ulilungele izwi likaNkulunkulu ngokuhlala njalo uwenza ube sesimeni sokuresponda
kwi-message nokuyamkela ngegama lenkosi yethu uYesu Kristu. Ukuhlala ezwini uma ningafundeki izwi, uqale ngokubuza ukuthi ndingenze njani. Uqale uhlale ezindumisweni. Uma ngaba kungasebenzi, ubuze ukuthi ndingenze njani. Ukuthi hayi, hlala njalo ulungise atmosphere ukuthi bese simene, ngoba there are monitoring spirits ezihlwayelwe nasemakhayeni wethu ezivimba sokuthi uyohlala ezwini, zifike izinto zizokuphithisa ukuthi ungakwazi kwakwenza kwanto, usabe uthi uyathandaza. Alapha lama monitoring spirits arelease ukuzovimba. Kodwa when the atmosphere is saturated with the presence of God, it is not easy. Obemimoya ingene ungaqale kusena ngisho siyalungisa. Unikele ilanga ukuthi elilanga ndilinikele ukuthini ndizohlala noNkulunkulu. Uqala kwasekuseni ulungise iatmosphere. Uthungena nabazovakatsha bangena behalela ukuthandaza namazilo, ngoba already atmosphere it is conducive. Kodwa uma ngaba wohluleke Monday to Friday and awuyi nakuNkulunkulu ukuthi hayibo ndicela ama strategies ngoba ndifuna ukuba busy ngalomhlaba, ndifuna ukuba busy ngalomhlaba ukwenzela ukuthi uze kuthi mase ngihlala nawe ndizezwini ndizothandaza ndizodumisa, ibe iatmosphere ivusa indumiso nakuwe wena ongazange wadumisa, kodwa umane nje uthi uyingcwele. Uyabona indumiso 29 ithethe empileni yonke into ithi glory, yingoba the atmosphere it is conducive. Ingelosi nabadala bahlala ubusuku nemini bethu yingcwele wena Jehova. Ngakho yonke into engene etempileni, yonke into esethempileni kuthiwa iphela ithi usuku. Yonke into ithi usuku, ithi umdala wena ophakemeyo okhazimulayo, ithi wena wethu ngcwele, ithi wena wethu phakeme, ithi wena wethu yabusa, ithi wena wethu yakhazimula. Ngenxa yokuthi the atmosphere it is conducive. Ngegama likaYesu, when the atmosphere is conducive, ndiyaqonda uba zike zingene zithi zizorepota zizobika, kodwa isimo singavumi, siphethe zonke zithu ingcwele. Bakhona abantu abangathethi intweni unyaka wonke bangana bethu ungcwele, ungcwele wena ubusa kuze kube phakade. It is because the atmosphere it is conducive. Ngegama likaYesu, uyabona, ngegama lenkosi, ngoba ndiyalazi eligunya ndilinikiwe futhi ndiyafuna ukuthi hayi mphona phakhe unyaka ngawungapheleli ibandla linendaweni enye ngenxa yemihlaba engalungiswanga. Ndimelana nawo lo moya ngegama likaYesu. Mayilunge le mihlaba, mayilunge, silindiwe ukuzinceda sizophinda intwenye every day. What about the mandate? What about the mandate? What about the mandate? What about the mandate? Nansiya imithombo. Ngegama lenkosi Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi liqala nje apha ku-Acts. Lithi but you shall receive power when the Holy Spirit but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem and in Judea. Ngegama lenkosi liyalibona ixesha abancane nizawuzama uba ndikhawulezise. Nansi ke ngokwindaba uJesu utshela abafundi bakhe ezinye zezinto ezililimaza ziliqeda ibandla likaNkulunkulu.
uyathetha uJesu kubafundi bakhe uma seyizawuhamba uthi yabona nina hlalani la ningake nilinge ninyakaze ningake nilinge nenze lutho nize namkeliswa amandla. Abafundi bakaJesu abasithi namhlanje ubanike umyalelo. Abafundi bakaJesu ke bahambile lo Yesu bayibona imangaliso bambona uJesu. Yabona umuntu masohambe naye kakhulu for sure besebeze bemqrenile nokuthi uma ngabe approach idemon wenza njani, uma ngaba eya emntwini ogulayo wenza njani. Kodwa uthi uYesu kubo bhekane, yabona le ayizuninceda njengoba ndihamba mina ndinishiya. Ningake nilinge niqale nenze lutho ningawamkeliswanga lamandla. Lithi ke kuJohn 4 verse 26. Ngicela ukuthi nifundele bangcwele ngixolisa ngokukhawuleza. John 14 verse 26. John 14 verse 26. Kepha umduduzi umoya ongcwele ubaba ayakumthumela egameni lami uyakunifundisa konke anikhumbuze konke enginitshele khona. Amen. Uthi ke uma sifikile umoya njengoba ndithi hlalani. Uma ke efika umoya ongcwele le endinishiya naye uzawuniholela kulo lonke iqiniso. So uma mina ndihleli ndithi uNkulunkulu uJesu umoya ongcwele. uJesu uthi uma sicela uNkulunkulu ayisho uqale athi kuye awukwazi ukuya kuBaba ungayingaye usesela. Uthi ke manje yena uma ehamba uma nicela nizocela egameni lami, kodwa ukhona lo athi anizukwazi ukuphila yena engekho. Which means uma sesicela sizocela lo uNkulunkulu afuna sikucele, sincedwa ngulo ozothunyelwa ongumoya ongcwele. Elithizwi lenkosi nema sikukhulekele asikwazi kodwa yena uyasinxusela. Kodwa ukuba khelesi kwethu ebandleni ngenxa kaSathane ozontshontsha nokubulala nokubhubhisa. Uma ngaba sifika simamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wempilo yethu, uma sesifikile uyatshelwa ngoJesu osindiswayo umamkele njengenkosi nomsindisi. Kodwa imistake eyenzakalayo umamkela uYesu ubaptizwe ufakwe emanzini, kodwa kulibaleke eyona nto yake yabaluleka. Ubani ozokuholela kulo lonke iqiniso? Uma ngaba lamandla kamoya ongcwele ibandla lingawafumani. Uyabona ukuthi ifana nalomhlaba ukuthi abanye bayalizwa izwi, abanye bawafumene lamandla bawamkeliswa. Kwenzeke imistake ke bangcwele athi seyihlele ebandleni esindisiwe kodwa engazange wabhabhatizwa ngomoya ongcwele. Aze aqhubeke mhlamba ye kwi-leadership, aze aqhubeke ngoba igift iyabonakala, aze aqhubeke mhlambi azaphatha abaphezulu, kodwa inkinga akekho umoya ongcwele omholela kulo lonke iqiniso. Ngukulidwa ngubani, uxelelwa ngubani ukuthi uNkulunkulu ufunani? Ngoba umoya ongcwele kuthiwa bayobonga wena Baba nendodana futhi, nawe moya oyingcwele uNkulunkulu munye awahlukani. Uma ubahlukanisa uhamba nababili, inkinga iba khona futhi inkulu kakhulu. Ngoba uJesu noba simamkele uya emphasize ukuthi ningalinge nihambe. Kuthiwa uma behleli nanze into bahlala belindile bemoya munye. Yabona elabandla lilinde amandla kamoya ongcwele kuthiwa bethandaza bamoya munye.
bakhuluma izinto bamoyamnye. No wonder lamandla athi mayifika kuthiwa uma angena wonke umuntu wabona akekho watsho wathi nanka fikile. Kodwa endlini kwavele kwaba ne disorder, baqala bakhuluma ngezilwimi izimbi. Apho ndiyithanda khona sebebuya bezobabuza lithi nguPeter, lithi wasukuma wabaphendula egcwalisiwe ngamandla. Uma ngaba lamandla engekho kuye andiyazi uba wayezawaphendula thini. Uthi ke ngoku kwibhuku incwadi yaseThixo uthi ningamcishi umoya oyingcwele ngoba ngaphandle kwakhe ibandla liyohamba liyongena odakeni. So ukubaluleka kwezinto esingazinaki sibe sesizibuza ukuthi uNkulunkulu ngoba wena uthe ezwini lakho kungani singaziboni ezi zinto. Ukhona abantu abalanda 30 years besindisiwe kodwa sizange bawafumana lamandla. Ngubani obaholela kulo lonke iqiniso? Who is navigating them? Ngoba umoya oyingcwele ufana nomuntu odriver yongazi olayite navigator imanithi 10 left 10 right. Umoya oyingcwele eza ne-information ayithatha kuNkulunkulu azoxelela thina apha esingekayi kuNkulunkulu ngoba kuthiwa awumboni bese uyaphila. Kodwa umoya oyingcwele yena wazi yonke into efunwa yezulwini. Nditho wazi even nangephola phakhe ukuthi uNkulunkulu ufunani ngephola phakhe. Kodwa umoya oyingcwele nguye osihlebelayo ngeagenda yasezulwini ngephola phakhe. Uma ngaba singam-acknowledge simshiya ngasemva, who is navigating the church? Uye athi umuntu noba ebeseyihamba indlela azithola ukuthi ulahlekile ayithathe imoto ayijikisa ayibuyisele emva. Abese ifuna lo owazi le ndlela kahle ukuthi amhambise. Kwinsuku zokugqibela sifuna ukubona izwi likaNkulunkulu liba kukuphila nenyaniso. Sidinga amandla kamoya oyingcwele. Ibandla lokuqala lahamba ngokuphumelela, silifuze lelo bandla. Uma silifuna ukulifuza anisho lahlala lagcwaliswa ngamandla kamoya oyingcwele. Langa-ke lenze into uma siyehlile lamandla kwabonakala ukuthi bawatholile lamandla. Naku apho ndithanda khona ke ngoku ku-Acts 2:17. Kwezi nasi ke ngoku insuku esikuzo. Apho sibona yonke imimoya ikhululiwe. Apho sibona iconfusion esisimanga. Apho sibona ukuxokozela. Apho sibona izinto zingahambi ngendlela uNkulunkulu atsho ngayo ezwini lakhe. Kodwa nangwe sethembisa uthi in the last days. Uyabona ke ngoku ungabi sasala uba wake wasala. Ungayenzi impazamo wokuthi usale nakwesi sethembiso. Andithi simbonile uNkulunkulu even ephoxeka in the garden of Eden. Kodwa waphinde wenza imizamo yokumlanda umuntu ukuthi azomhlwitha esonweni. Weza no plan B. Nangu futhi uyathembisa uthi in the last days. Kodwa amandla azokwamkelwa kuzodepend posture. Kuzofuneka sive instruction yokwamkeliswa lamandla wensuku zokugcina. Ukuthi thina kudingeka ukuthi senzeni. Icela ungifundele gogo ngizovala. Kuyakuthi ezinsukwini zokuphela kusho uNkulunkulu, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyanga. Amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha. Izinsizwa zenu zibone imibono, abadala benu baphuphe amaphupho. In the last days. We are in the last days. Apho sibona khona izinto zenzeka.
kodwa uthi in the last days mina njengoNkulunkulu ngiyawuthululela umoya wami kulabo abazofumaneka behlele eJerusalem, kulabo abazawufumana belindile. Kuthiwa kwelagumbi eliphezulu balinda benzani? Bethandaza behlabelele. Azange benze enye into belinda okunye. Izinto zikaNkulunkulu zifumana kufuneka uve instruction ukuthi lento kuthiwa sizoyifumana kufuneka senze njani, ngoba uma ethembisile yena uyenza. Siyamcela uNkulunkulu asigubhulule izinto ezimbopha ibandla nezenza ukuthi ibandla lingayi phambili. Emthanda uJeremiah umkhethile, kodwa akamxeleli imfihlelo nje, ngoba izinto zikaNkulunkulu zezexabiso. Uthi jonga Jeremiah ndinqule, mna ndiza kuxelela into ezifihliweyo, zikhona ziyafumaneka, kodwa listen to the instruction. Uyabona siyokhala simane sibuza ukuthi ukwenze njani. Khona umnikazi wempendulo owambula izinto. Uyabona ibandla likaKristu lisubuyela. Uyabona lafelwa. Uyabona ekwaphuma indodana engenatyala. Uyabona the sons and the daughters zizovuka la. Uyabona the sons and the daughters ezezithethiswa ngamandla ensuku zokugcina. Aditsho balamkele baliphela badlala ngalo futhi ababoni nesidingo samandla. Bazawubona kanjani behambe iminyaka bengaboni ukuthi bahamba bodwa? Kodwa nina bandla, njengoba niye hotspot ye great revival, ayilungisana ukuhlala, ayilungisana ukuhlala. I-instruction isendleleni. How are you going to receive this power? Yeyona ndlela ezakwenza ukuthi lento enje iqhaphuke. Ayifika track, ayifika nwelo, kodwa izovela la, kodwa kuzojonga ipost. Njengoba utsho uthi senzeni, sihlale eJerusalem silinde size samkeliswa amandla, and then lento entsha esizibuza ngayo every day ukuthi intoni nale injani, mhlawumbe izawudeliver itruck, iza nge-aeroplane. Abanye bayoyibona, abanye bayofisa ukuyibona. Abo abazawuziseparate. Uyabona ngoku insuku sisohlukanisa nabantu esibathandayo nabasithandayo. Uma bengekho aligned nalento uNkulunkulu afuna ukuyenza, hayi mabahambe. Ngoba ukulandela bona yazi kuthiwa ngenye imini many are crossing over. Uma becrossa over, they are crossing over to the other side, not eli side elibubukumkani. Ungabalandeli, ngoba you will cross over unaware. Ubalandele kanti you are crossing over. Funi post silindephi lamandla siwalindephi senzani? Iyezi instruction kodwa adithi instruction kaNkulunkulu mayifika ifika ibona uba hayi uma uzayiqalela ngomnye uzoyiva kufuneka uzivile. Ngoba uma uzawuthi emntwini masithatha amanzi sigcwalise, masithatha imiphanda sigcwalise amanzi, into leyo ufuna uxabanza usela iwayini ephuma emiphandeni. But because it is the instruction, and bona banemhlanhla ngoba umama kaYesu wayephakathi kwabo. So thina umuntu ozobasibalisa imiphanda ngumoya oyingcwele lo esingamhoyi. Nguye ozawufike athi zikhona zonke izinto ezibonakala ngathi ziyilento esiyifunayo, kodwa ngoba into zakhe zifihliwe athi ndinithume emiphandeni. Abayi-5 bazoya, abayi-20 bangayikholelwa indaba yemiphanda. Kodwa umoya oyingcwele
siyanga siyovele sive ukuthi ukukhuluma yena. Sawuvele sisho sithi wake washo wathi nani na athi niyenze in these last days niyenze ngoba kusho yena. Futhi okwakho ukuthetha kufani nokwabantu. Are you ready to receive the instructions from the Lord? Uma engathi hlala sowugezile uzohlala. Uma ngabe sowuyibhadela itrip ungambuzanga uzoya. Uma seyithi ungayi. Uma ethi ungahlanganyeli nabo sowubathembisile uzokwenza njani? Kodwa bahlala. I-instruction kodwa ungadumise wahlabelele. Ndinayo into ethi uba babeke baphuma beyophilisa abagulayo babengazuwathola lawo mandla. Ngoba into abayenzayo i-right anditsho usathana wenza kanjani. Akakukhuphi especially uma ekwazi ukuthi stubborn kanjani in faith. That is why i-discernment nomoya oyingcwele ethathwe wayovalwa etrankini. Ngenxa yokwazi ezona zinto ezibalulekile nezilisaveayo ibandla. Kodwa esingasabonakalisi operate ebandleni. Ngoba zonke izinto zizazinhle zifana, but the spirit of discernment izokunceda ukwazi ukwehlukanisa ukuthi no, this is not from the Lord. Angisho noJesu ehleli ebuya ku40 days uyambheka uSathane lapha ezantsi uthi lo wayani ngizomthola ngento eyodwa ngezu. Kodwa lesizwe uJesu yi-discernment. Lilo lona izwi akalikhuphanga. Ngoba wazile ukuthi akazomthola ngezinye izinto wahlukaniswa nazo. Uma ngaba sifuna singafuni silahlekele lento. Yes, Pona Park Assemblies of God. Imvuselelo izokokhela la. Ngoba elibandla liyi-hotspot. I-hotspot uyayazi ukuthi into edonsayo noma uhamba le uyasondela. Ubona ukuthi angathi uma ningasondela ngizoba connected. Kodwa instructions ze-revival, instructions i-posture e-right na. Ngoba uma ake afika namandla and uma siwafumana silwele kunye lithi bona babethandaza with one accord. Ezinye zezinto alwa nazo uSathane uzenza ngamabomu. Uma ezisi confusion between the two of you ulwela lanto yenyamanye. Uyazi ukuthi uma belinde benyamanya yeza lamandla. Ngenxa yexesha inkosi isikelele izwi layo. Amen.